Reka amakuru yacu tuyahereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajepfo, teritware ya Fizi, muri segiteri ya Tanganyika, hari kubera imirwano hagati y'umutwe wa MLDP twirwaneho na Wazalendo bafatikanyije na leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Iyo mirwano ikaba iri kwibera ahitwa na Giheri no kwa Ngurube, ndetse n'iriya mihana yindi yo mu Mutambara. Reka tuze twinjire mu makuru nyirizina. Ntituzatega amajosi ngo batemere, tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Igitondo ciza, abandi umugoroba mwiza, abadukurikira kuri TNG TV umunsi ku wundi, muhawe ikaze mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Uyu munsi dufite itariki 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Munsi tariki 28 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, amasaha ya mu gitondo ya saa 10, nibwo imirwano yatangiye, imirwano ikaze hagati y'izi ngabo zatwirwaneho MLDP twari tuvuye kubabwira, hamwe na Wazalendo aribo ba Mayimayi baje guhindurirwa izina bitwa Abazalendo bafatanyije n'ingabo za FARDC. Izi ngabo nizo ngabo za leta ya Kongo ndetse hamwe n'ingabo z'u Burundi zari zimaze igihe ziri hariya. Ubwo nibwo imirwano yatangiye, habaye imirwano ikomeye. Ababashije kutubwira amakuru batubwiye ko humvikanye imbunda nkuru ndetse n'imbunda zoroheje, ariko imirwano yatangiye kare mu gitondo. Abantu benshi bakomeje kwibaza amakuru nyayo uko ameze. Abo twabashe kuvugana batubwiye ko umuhana wa Nagiheri, Inagiheri ni imihana iri hariya, ni chaîne de Mitumba ku batahazi, ni ukuvuga ngo hariya kuri point zero hafashwe ejo bundi. Ni hejuru y'iyo mihana, ni hejuru point zero, ni amatandukano y'inzira nyinshi niho ahurira, ariko munsi ya point zero hakaba hari imihana y'Ababembe amanuka chaîne de Mitumba yose, guhera za Kirumbi ukamanuka neza ukika kuri Mugera. Noneho rero hano Ikanguri ni munsi ya point zero, ni Nagiheri. Intambara yatangiye ejo bundi, baragwana bafata uduce twose twari twegereye hariya kuri point zero. Imirwano y'uyu munsi bakubise Nagiheri yavuyemo, bakubise Ikanguri havuyemo, ndetse berekeza kwa Ngurube. Arakandi gahana k'Ababembe kitwa ngo ni Bicyaka kavuyemo ejo, ariko utwo twose turi hariya muri kariya gace ko muri Mutambara. Tuvuze ngo mu Mutambara, iyo abantu bavuga mu Mutambara ni uguhera za Kirumbi ukamanuka Inagiheri, Ikanguri, kwa Ngurube, kwa Murima, ukagenda kwa Rumanya, ukika kuri Afe, ukamanuka Igakamba, ukamanuka ukika iri yepfo kuri Mutambara, ndetse na za Kizura. Hose aho tuhita hehe mu Mutambara. Hanyuma rero aho niho hari hasigariye ingabo za leta ya Kongo nyinshi cyane. Kuva Uvira imaze gufatwa, habaye ramforo ikomeye, hoherezwa ingabo zivuye mu gihugu cy'u Burundi zari zisanzwe zibafasha, ndetse hoherezwa n'izindi ngabo zivuye hatandukanye za leta ya Kongo arizo FARDC n'Abazalendo. Benshi barazamuka kubera ko point zero yari imaze kuvamo, bahise birunda hariya muri uriya Mutambara, muri iyo mihana tuvuye kuvuga. Bazana force zabo zikomeye ziteye ubwoba, bavuga yuko amahitamo basigaranye ari gufunga ziriya nzira za Mutambara kugira ngo twirwaneho ngo itamanuka ikaza ikagera mu Bihogobogo. Bamaze kuhafungira hariya, nibwo baje kugaba ibitero ku ngabo za MLDP zari hariya mu bice za point zero. Ariko ubushize dukurikiranye video ya Afande Rugabo yakoze mu kiganiro yakoranye n'umunyamakuru wo mu Kirambi TV, yavuze yuko bavuze inshuro nyinshi babwira ingabo z'u Burundi kuva hariya muri zone ya Fizi
ndetse no muri Itombwe barababwira ati nimutahe ntaco mupfa n'abana b'abanyamurenge bari iwabo. Ingabo z'u Burundi ziranga, baravuga ati twarababwiye ngo batahe kubw'ubushake bwabo, ariko baranze, none twabakuye kuri point zero ku mbaraga ku gahayo. Aravuga ati naho mu Mutambara muri iyo mihana yose yo mu Mutambara tuzayibakuramo, ndetse n'ifizi n'Ibuvira tuzabakura, nimutahava ku bw'ineza yanyu muzahava ku bw'inabi, ndetse dufite n'ububasha bwo kubatwara tukabageza i Burundi iwanyu. Ayo ni amagambo Afande Rugabo yakoresheje ico gihe. Tubibutse yuko arico gihe bari bamaze gufata aho bita point zero. Nyuma rero nibwo izi ngabo z'abazalendo zifatikanyije na FARDC zagiye kugaba ibitero hariya, bituma babirukana kurya Afande Rugabo yavuze ngo dufite imbaraga n'ubushobozi bwo kubakura hariya mu mihana yabo. Rero iyo mihana yose yabaye tombe ubu tuvugana. Abantu benshi ko baragenda bandika amakuru bakavuga ngo Mayimayi yasubiyemo, ariko Mayimayi yahunze kuva ejo, baramanutse. Ababembe twavuganye bari kwa Murima batubwiye ko abaturage benshi b'Ikanguri na Giheri n'ahandi hose n'ahariya kwa Ngurube bakomeje guhunga, bakomeje kumanuka bava mu mihana yabo bahunga berekeza Ifizi, ngo imirwano bumviye hariya nta handi barayumvira. Uko niko bimeze rero n'ubu tuvugana, imirwano iracarimo hagati y'izo ngabo. Ibi bikaba byateye impungenge cyane abaturage bo mu Mutambara ndetse n'ab'Ifizi, ndetse yewe n'ab'Ibaraka bakaba bagize ubwoba. Ababembe bakomeje kuko b'induru baravuga ati aba bantu bafashe iriya nzira y'Ikanguri barambuka bafate ku Kagugu baze kuzamuka no ku Mugorore. Ati nibamara kugera ku Mugorore barabinje muri Bigobogo, ati mu Rusenda bagize alerte no mu Gweba. Bagize ubwoba bukomeye kubera ko bazi ko hariya mu Gweba bahakoreye amahano, bisha abantu barabarya, ndetse no mu Rusenda bakaba barahiciye n'abandi benshi. None ko baratekereza ko ngo umwanzi wabo, mugani wabo ashobora kuba ari hafi no mu Rusenda. Mu Rusenda hari umubembe twabasha kuvugana abambye ati mu Rusenda ntawe uri kubasha kunywa amazi, ndetse no mu Gweba bakaba bafite ubwoba cyane ko ziriya ngabo za MDP zishobora kugera hariya, kuko zifite imbaraga ngo zirenze izi ngabo za FARDC, kubera yuko ngo kuva ejo bundi ingabo za FARDC zari kwa Murima, zari Kanguri na Gihiri, zose ngo zaramanutse ko ziragenda umusururu nk'uw'intozi, nta gusubira inyuma, nta kwitambika, bose ngo bahunze. Imirwano ngo yabereye hariya ni imirwano itarigeze kuba ahandi, ati bakubiswe izasagutse kuri Nyakabwana. Uko niko bimeze rero, imirwano irimo irakomeje, intambara ubu nyine irakomeje. Abarundi bahunze, FARDC yahunze, abazalendo ko baramiriza bavuga ati nyabona muduheze izindi force zize zidufashe turebe ko twoza gufungira basi hano hakuno ntibabashe kwambuka mu Bibogobogo. Ariko kandi mu Bibogobogo haracatekanye, nta kibazo. Ababembe bamiriza gutyo kugira ngo barebe ukuntu boza guteza alerte mu gace ka Bibogobogo karimo amahoro. Bibogobogo nanone ni hakuno hiyo mihana tuvuye kuvuga iri kwiberamo intambara, ina Giheri, Kanguri ndetse na hariya kwa Ngurube ni hakurya, ku buryo bagwana n'izi mbone ntoya zikumvikana ku muntu uri mu Bibogobogo aba ariko akurikirana urugamba rwose uko ruri ko rugenda. Rero bakabasha kuvuga ko umwanzi wabo ari we twirwaneho ngo ashaka kuza bakagera mu Bibogobogo, ubwo bakaba bafashe mu Rusenda, ndetse bakavuga ati na Uvira, iriya nzira ya Uvira bashaka kuyifata baturutse mu Bibogobogo Ibaraka bagakomeza uriya muhanda. Uko niko bimeze. Ayo niyo makuru ahari. Ababembe ko baratanga ubuhamya bonyine bavuga ko intambara ihari ikomeye, kandi bakaba bahahamutse cyane. Reka nanone dukomeze tubwire twirwaneho ngo bakomere ku muheto. Amahoro y'umunyamurenge ari mu Munyamurenge, niko Afande yavuze, kandi urugamba rw'abagwanira kuri byanga byakunda baza barutsinda. Nimukomere, Imana y'Umurenge iracahari. Nanone dukomeze twihanganishe abanyamurenge bakomeje gutotezwa hirya no hino. Abari ku Ndondo nabo baratewe ejo bundi, ariko umwanzi yabashije gusubirizwa inyuma. Umwanzi aragerageza ariko yacitse intege. Ni mwinshi adui ni mwingi, lakini anaoga, afite ubwoba. Uko niko bimeze. Ayo ni makuru ahari. Bandugu, jambo jambo.
Biko mzuri, musome hiyo message na tuifanyie kazi sie bote, grupe zote ziko humu. Juu a partir ya Kanguli kukamatiwa, biboko vile iko wazi batafika pale. Tusitumainie bandugu yetu wenye balikia sima ramforo, hapana. Tutegemeshe wenyewe. Lusena vile iko mproblem. Lweba iko mproblem, hapa Baraka tuko mproblem. S'il vous plaît ndugu yangu, tuikale chini. Bana nibi kuvira, tusibaangalie huku. Si wetu tunabakia huku, tufunge milimani. Tuache majilistraction ya komanda vile mu Baraka. Ome tufunge mafro kwa milima huku. Komande kama itafikia kutulaumu baadaye, lakini tukao tulishafanya kazi ya kufunga kwanza ile milima. Kila mtu na kagrupe kake, tukutane. Tuangalie jinsi gani tutafunga nani hii manjia. Tupige ule adui tumurudishe. Merci. Mutarakora subscribe kuri TNG TV, turagusaba gukanda kugira ngo dukomeze tubane mu murongo mwiza.